pepepepepepe nti wonso ba na unya kwan wuremu a na wadi wudi so na ayefe time heba mixture Dr. Tafri Jedru no wo kan ye hwa no pei wonni di ya ya di gudo di aduane papa hagea ade a chen na ebo no nwotwe a wa hye adwuma ase tutu efirim kope bidi na bo owede ma etuomo akoise no nwotwe bebo ede apa mu anwumre ya no wa hye ne nso me de bia so obi anu ho de ne nsa benkum be kire na agya krom kwan na emom se ekoba se me kire obi a obekwa akodidwa emfa so obeba so ede amawo a adwadifo no doso nanso de won ne konko ne to na obesan so ato so ama wadi anya mfaso ama wabusua so enya yare no eye Sompa 106.5 FM Accra Watermelon Street ho na wo maba no me de bema wo se ebere no eni yafa adaje kura yense bi entententem enkrata no enya aba adehye no so atena se dada Daily Democrat nothing but the truth ena mewo Esquire ewo ha. Right, Daily Guide abano pay ena Daily Graphic nso ewo ha si ena odoma nkoma echiame The Chronicle what the biaba Daily Post nso post kakra ene wo mo se Dr. Adwoa Asare Dr. Kwaten se amanfo nkwa no a eye twatia no wo mbeba betwa bia soso ama na ye tentia no pay enti wonu mpese wo mu wurem ewo ye panyi so anase ye bire mu bra Ganda nyina ehwede ekoso nei omo de nkwan ba beka ho enti ye bo ne tewtew no wo ba na ye de na wurem anopei majo afamitu yo meda se abusuafo yemfa de obonkrata no entoaso emamona Daily Guide ena mede hyase wo hwe anim ha na stories ne do so pi na wode abetu dwa ya wo chiremu ese kane National Food and Buffer Stock Company Limited edwumakuo no panyinipa no woda no Yura Hanan Abdul Wahab Aludiba wone ne hokani Faiza Seidu ya yekoche wo we no na ye rearrest because Attorney General Betri mu say charges aye de ma wo mu nyina ya drop charges no se din wa na yesate say si yokufo aba bechi wo mu bimu enti wo ko na lawyer fo no chire mu se don twere aduasa na che say bro dakoro 30 hours a lawyer fo no kura yempene ma wo mu enhu client no wo mu na kodi nkomo kura po se wo mu ebisa na de eko enti no wo mu chire mu se sa de na yokufo eye no yade bia hadwene enti wo mu pɛ ho asɛm enka ho asɛm anopa Daily Guide afa bi dia bana donkuma no nso akasa de etia saa harassment na ekoso ewo aban mu no se ye ya ne abachi obi na ase wo mu popo wo mani e de kire saa nipa koro no enti no so ho asɛm anopa Daily Guide afa bi dia ba NPP amunyokuo no mo National Chairman Hopeful penyin ba ko a wo hwe animu se wo mbeto aba yi no se wo meye dwamtire ni mfa amunyokuo no owura Paul awentami afoko ena wo kire mu sesisi a wone na mu wo hyiehia mnyuko ni mpanifo bi enti wakwakohia mampani abedi akire kane Dr. Mamudu Bawumia sisi a wo ye Frankatuni ma MPP amnyuko no wakohia o mampani dada Akufuado akohia Yura Kennedy Japan no mo ene mpanifo wudo bi na chese campaign mu ana na oguso wo no enti eno so ho asem anopai Daily Guide afabi ediaba na tema meda case ya eko sui yes abranti yesu se wo yeso jani Prince Krayi en wo mo aposti ne pictures wo ba bia se ye hwehwe no ye declare no wanted 100,000 Ghana cedis en ye de ato ni tiri so an wo a wo betimi aboa me yehu sa abranti ne su se okokun na damfo ne yere eja akoda wedding fishia me ensa gu to efun 3 days enti chese asem no te kura na ahomete enti abrante ne yeri nimfo nyine anenam internet ne so ba bia enti wo abehu no 100k no eye wodea enti eho asem so ewo hanom sei na wo hu no nso asusu prepare wo ho bia na enyo no a enti hwe picture ne ye na wo internet ne so ba bia odeda ho na wo hwe no se na wo ka no wo hia no nso so a oyobia akọ soja agent te yes intelligently no our skills let me come back to one enya krani okitatu a obetimi ayi wafiri ho because aboa no ka ni bere no kre tu nyina ye cautionary statement say de ma public no ansa na obeyi ne ho ahaban no na wo de we nyina hu say eye sojani a wakọje ntete e na wo koyi ni so ahaban me yes
anya sa obeyi ahaban na wie na asem aba asem o enti eno so ho asem na daily guide de aba no pay na enra na yopem so awoda enti ene yejai chese baabia kumase wo mo ye mane ye fe enti yewura sante hene otumfo se tutu a wotoso mienu nyame kese enra na ye na woda enti ye mana woda pa belated happy birthday nkoma no na wo mo celebrate no na emu fan hodo ya wo mo share kakra nim say empeni birthday so de na chese say woni twa Mr. Boaten so because me who say okroso enti anope enkrata no so afa bibia ena nra so na e CEO birthday enti na chese aboso akuku dam chese me no ankasa no say sis CEO CEOs enti na chese asantima CEO e hwan nya open so tell one CEO e hwan Dr. Blessed for na date no say dey sis me to a bas man wow enti na chese celebrations upon celebrations enti ehu asem na chese nkrata yi enso afabi ede aba na yesi krofo bi esu se wo mo ye sojafo wo mo kwo hwe teacherfo bi wotakwansu ayemu ho eni esi na wo su de de ase yesi teacherfo a no wo mo kira de wo ade wo so I hope say the name no ta na ye bo no ade wo so basic school yeah watakwansu ayem municipality atoye mantemu yesi severe beatings pa ni molestation bi ye koso no enya sam keto esu se san krofo no wo mo ya sojafo na Ghana National Association of Teachers natefo wo mo fine wo Wasa West District en wo mo be kire mu se san krofo no wo mo storm me school ho no na chese bosumi etwa mu na ekọ awieye April 28 afei na asem na ba na boy ye be bo wo mo no yesi eye rubber plantation processing company bi ene kofa wo mo eba area ho ya wo nsu se galamsefuo bi kura aka ho ya no wo so eye adwuma wo saa company ho ene ye kofa wo mo ba kurom ho na de teacherfo na ye ne de obi ntimi nko ehu asem na ohwe emfonyi na egu wo jai ya bia wo machi pa enye easy enti yes investigations koso wo saa asem ni mu a ehu asem so wo daily guide emu anopei na se mama pattern so evangelist agrada was it will proceed with legal action efa esiama baby scandal na enti was wo court akorakro na was esiama na wo ene wo no ene wo ye de akoda no wo beje na hwe no so was esiama ba enti esiama ba so ye ne ba enti no so obi a woso ni kunu koda prison ena woni esiama enya nkitahodie akoda wo TV video mu ahwe ne kura wonya kwa be 3 years na akoda we no within 1 year no utimi fa yafunu wo ema akoda no enya sa 3 years ne dia woso wa bechem so na ye scandal bi ye odi critical the content na anyway they were creating for the wrong way enti e ho asem so ha kidi say woni links entertainment wo mo nya adwuma biem enti e ho asem so e ha it is painfully obvious who should be artist of the year manifest na eka enti anopay daily guide na edisansem ya ba daily graphic nso ensem krona dodo na no de aba Ghana 2 others pilot African Continental Free Trade Area Digital Trade say no adwumadie no ekoso ya mampania be de tire her excellency Professor Jena no Pokwa Jaman Kokasa Ewase Gomua Central will be best Africa's trade hub within 10 years. Kwame A+, Honorable Kwame Asare Obrempong aka A+, MP Gomua Central wono ena edisan semi atujana Charlesemi Sanso a ofiri mu ya committee ya womote yesa womenye investigations no womo de womo report na ba ewia prem to breka se bone ye bekum na report ni mu nsem no nyina doctor for ne nurse for na womanye womo adwuma ye na ye be twe womo so no womo nyina ye de mu nchemu no beba no pay daily graphic ena daily guide ena maka boom ede abrewi yo Mamemfa Chronicle Emra ahase to na Chronicle ono so de poafoku ne honsam no a adwa kan yo guide mu no de abanti me nko hokra na inflation se yase ogusu pejani mu nkakrakra o kwen wo asa jamo na mo che no masan ja no nti se wadu 3.4 April no nti ye hwe me nso ba biwade be fa na papa ye fra no be masapon anu ode abai da page 14
we must upon come. Aye, or say Adwoa Boamitri no. People who do not cherish animal life will fail human life. Hey. We'll catch the Ghana for. Enkrofo ku a. Sabi emwa ho emwa nkwa ehia wo mo no. They will fail human life. Ebedu no nso no. Nipa nkwa so kura no. Exactly. Sa. Nti odi epe chronicle. Na say ye bu oba abibre mu a say ye mfa mo anya hwe. Ye wi wo mpo. Nti na ye ku nipa nso rough no. Oh. Ano no paso achiri. Na say nipa nkwa na kwabra ne enye na obi osoje ni a wakwaje ntete so ebu akra ne adwapade. Wo ku nipa mienu asa eja akwada ketekete asa atufu no hu. Yeah, so when say mo so they were made for us. But ante enu nti na akwa amona ne kura no a. Wo mo fa kura no a yedi kan fa mo afes. Ansan ya be fa ma. Nti ya fa mo ankwada ema ansa kura na be ma kura beto aso. Nti mo akura ba hu hia ye. Nti o mo kira ye remboa ne too much. Ye kuam too much. Nti an say wildlife for da bia no mo etata nkrofo. Hu se ntatia na ha no amia no so no kunu. Kasre kura na mu kuam. Ye pe kasre so dia ye enu vaccines ni ade. And now ye say wo wa kro no kura de sen. Ya chi wo ma hyehye entoa kama mu a ye de wo mo kwakwa ye de ye wo wa no wo mo boyen. Kenya nko de ko. Ayo. Nan woni ni yes nka ye mfofu na kwachi wo mo. Ampo chi wo mo we wo. Nki eku wo mo. Enya on say wo mo protect wo mo life nti no mdom come wildlife zoo fu yi. Wo nti e value mo anu life. Nse ye nko. Ena me kan. Ena anu akranti wo mo nku na mfana me kina kwa. Ukọ Australia wo mu kun kanti kokunu na hwe wo bedem be 16 years aba mu an okun bi o Canada no omo bo no ba wo mu value human life into mu value mu because ye be ya vaccines crampo ni answer na ye be test nipa no ye be test mu ehwe se ye efficacious wo omo ho enti sabi na se ye enti na enti nya vaccine bi no enti omo ya vaccine no bi o so na omo de be test enti ye amo se mo se mo na mo ese mo ku mo yi mu na fru enti ma be ye mo ba sister na mo ade o mbesa so wo mo nsa so de nipa wo nipa nsa wo bia sa na mo ade wo mo nsa wo mo preserve wo mo for human life ahade ye ku wo mo nti na di mo nipa ne mo be ye mo life nti na se nipa ne mo live it se mo asam na ebi wo mo enti ya be masa pon kuma na wo de aba page 14 ha nra ye de ba ye se onabo agboja bo akobo mail fo ija na aside na ni akire mu wanchi tachiman kwan no ho de ase wo ye satisfied kakra but still he is mad over slow pace say kunya sa achide kra has wanya broken heart enantie enti ne bu afu pa se wantena ho ma big push project abande abade beboa no enkosa na ayi eje se bufo adwempo bia wode aba chronicle hasi enano VR ne gridco adwumayefo ye koye adwuma 24/7 24 hour economy ema light igina asui yesi amanfo bi se ye mo mabaso ye mfa sika bi insho mafunum chronicle se mufo se dey omo akoye adwuma ye mo adwuma ye se mo ye nso ade se osisi ye ne saa na se ye kamia akoye se asede ye o se wo ye kura no je ye ma bibia ade se ma bibia ansa no aye entu ano de obusa se monetary reward for VR engineers we beg to differ. Na making kan kwa che na hu se asa me ne se mu for ya adwene. Na me ne ya adwene pa. Na nkane adum no makofeksi a. No so say se san bremo sika foforo. Nti se edum nso ayenya mo den. Edum so say ya je mo salary. Nti edum ye no a. Nanka bi se nanka 5 years salary ni age. Me de piasa afọ ne ka. No. Dia so no. Na eja ma me fa daily post no te o mbe se ya na fe wote ana wan hwa no wanya ha se enye Dr. Dubu aten mo na ebe boa yen ya eja ai DVL for be clarify de bi wa ha amo se obi aton ka ama na ownership no se bia won transfer ownership no medi utrim medi wo ho na nipa no ne ke da wura nya DVL for na settle sa scores no nye wo mo oni nipa no mo se court kra mo nko na mo nko settle mo scores ba mo fa ma DVL
Omo register cars, omo register ownership. Omo nye transfer of ownership. Nya omo adwuma no. Enti what fast no. Enti wan mo ne. Hefo na yes omo ye. One no de ono waka ne so no de na adwuma ho ye no nti waka ne de yes anyame ya. Enti so open no ya akohwe. Ghana na de o. Did that then na revise. We do not determine dispute relating to ownership of vehicle ownership of a vehicle. DVLA clarifies. Auntie na endia matia. Dispute no na enye wo mo na eye. But say na wo kan say bia wo transfer o particulars na konipa na watoka afofo na bia nipa ne mpeso wo ye no wo twen no wo de wonam ha enne wo tena ne de bi sa dispute no ntokwa ne de enye wo mo. But I think the registration will say re-registration will say transfer will say de no enye wo madwuma. Ayo. Enti say o koto bi sa hwe se woni no wa ye bi yan kwata na wians what ya ne ka sa enti what fast no of Julius ni ku kote so adwa ne crash ti omo ko so crash on adwa ti o person ka omo de omo staff ni bi kura kwa aburo kira ko register Ghana for cars na adwa ko sorry no. Hey, assembly. Okay. Now, last one, the Daily Post. I say, Minister orders sanction for health workers named in MSS death pool. Report ne dia ejajai. Ebeye free eyi. Akra kosi eyi. Enkuranza. Tintin tietia enyane. Entimi nyane but at least some area we yebe hwemu yi but the report no so far entimi fa nipa ne man kwamu die nanso I think says your board committee na baso oma ye adwuma ena we no so oma mana nche omo wi amon franco Abigail die no so the hospital no omo close no for mi say man yi Dr. Koriyam. Say me who say no woman na. Woman close to hospital no in the with immediate effect for now. No omunya na when you say hospital na ya my hospital. Me krana me bisa but me check it. Internet na so ni ya. Na government hospital. It aban ho a. Chedwe. Kenkan ya no akan we ya ho shada mo so ya no akan kan Ephesians 5:15. Apam foforo no. Foforo. O say look carefully, then how you walk, not as unwise, but as wise. I say, mo monanti ye. Enya se wona woni minyansa. Nemu se nyansafo. Se ye nyansafo a kan ye si ye nkensi. Ajame de wesi. Ana partnership. Mo private for. Yeah. Say still no say partnership kra public room. Enti anope enti ye nyansafo a kai we ni ensi. Asam ni ye tie say aboakwaku kon. Ene say ensi a ansa na ensi no. Wan hweye ni wakwa akonya ho yade. Enu nti ene wo sabire bia time heba mixture no wo bi na odisi opuno so abusu amegemu ano edisi ye. Na sabire Dr. Kwatin or around. Na time heba no eyadura esiesie ni pedua no ene yetempo no yete anwem eda asabo antonton berio wanyu dem obeyo abonten enu nti na ohia time heba mixture malaria duru honam ya waduru no wonu mato wuntimi ne di edura ebejew ene no uwi a na fe wabo wede no ho ban nkomwa na ekunti anyadewa no na eja waye ne yie ene no HHB stew meal no 0244417669 ewo baabia na mon capsules no unya fa ya memfa no kwa fansu papa mene kasa na kira mineral water eni nsu ametimi akanfo de amawo se ukọ endpoint ho na Dr. Adwoa Asare no wo mo waduro nu a homeopathy aduro eno wunya no drugstore bia no uto kasa nsu na wo de anonom enti mamemfa homan mawo wo mo de wo sachetim ento ankumamu ena fe ento akese 0206469430 won se kan won anopai back hospital echipe ewo taifa ena wono wo na ubedidia Hajia special local foods wode wakwa ya asabia na dokota ansa na obefiri no wabuso so wadidi na udi den enuan no bi wo ho a udi a
ema o peoposo so kra wo bre na ebi nso ho wudi pe se ye ba hwe wo moja na eno nso wo munya ne ntenten enti akọhagye ho wo se ye de aduane pa na wanyina che aduane nso won na eye na nwotwe na aye ready sabri wo mo ka wo ho hyenya asamoa 0246 359 or baby a TikTok, Facebook, or delivery so. And my delivery for any busy. Say fufu na pe and more and PCB bia one package in the come near there, but one I better adiano. No one say for home. And yet the ebana and number frato ade osana kwan yet. A huegu, no assessa a bukura bones are bow near Nubia, and any hajia and more. Anopay, Opa Sompa etokesa. My men fire home and mouth and confirm feature ho. And maybe because of some perform no more de for jamme me de bema won there be 0531 886 216 0531 886 216 ye me hypertension na sa aka no ho na me say eh wonum so hypertension na eba na wotete ho sa na wenso ye japade a wobetime de agya wo ma na ka ho kwaso ano endpoint wo ho entrase emma yade emfa no mum na mekọ endpoint ho no what yade e friend hypertension en campaign de wunim ne dwumadi a yedie de de bre ne padua ene se de wo nkwa nyame de ama obetimi atwa so ama amotwe asa akotwa wo ma na ene Dr. Kwatin ofie ha endpoint homeopathy clinic de ntia wo mo de homeopathy ayaresa no bai na mpani nuane ampa enyare wono nso a womudu wonsa beso mu bia na yade na dwojo waye mmere na nipadua no mu na enya ahoden no ene sa secret no obebibi so e ofidie mu ha Dr. Akwaba apam mejo so na endpoint babia mo corporate social responsibility nti ene momo prestate no mo na scanner hodo a ne bo eden abamfo ama obi atimi twa bi na hoboko nyame adaro ma adwuma ekoso kama so mede ntia kese every endpoint adwumakuo ni nyina eye de odano kwafare by Dr. Dubuaten ene adwumayefo nyina ne me ameka say Dr. Kwaten so ede ntia kese ema etiefo motie Sompa FM ene omomo hwe Sompa TV anopai na endpoint homeopathic clinic yeguso a ye di dwuma sane ye dwumade no esitie no ye ba se ye beboa ganafo ye ba se ye de apomoden pa ebre ganafo na titiru no ma wo munni bi omo a sebi omo nsemu nyankopon to omo nsemu bebre no na omo so atimi assess healthcare because Ghana ha apomoden ne board papa ne boye den de bia no meka se ye wo Ghana ha oni obi a yawo no abroche no mo life expectancy say can life expectancy na say mfie dodo a e wose wudi e wose wunya wo asase so say enyarewa entimi entwa so emma wo no oni obi ote abroche no wo de no yate so half wo de yate mu mienu compared to obi a ote abroche what we in advance exactly it say be as life expectancy is 70 years let just say oni obi a ote abroche de 70 ne yawo mu a wo de na aba 35 ama nipa na ote abroche ne de na 70 yes ne tia watwamu an say ho no healthcare very 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 important ana ne bo nso nya de bebre te sa aha no because insurances ahodo bebre e cover wo ye adwuma ne ye tete nkakra na afi ne ye di tua hospital bills nso e de ma but ye ba ha na different ho check up credit mi sure se ko exactly wo ho ani send a message yes na wo se wo kom tempa na so aha na different e bi kweti mi kasa me ye wo me nko hospital da no the two no ho te say e ade o de bo no hosafo but ni nyina mu no na wo se wo se nyarewa no ene ye nete especially ye bi brem akra de je se nyarewa no e do so chen abrofo no because ye no ye tuntum no ye kala no kra no si ye bibifo no kra eno nko akra ye yare e predispose ye me nya enyarewa hodo bebre okay say hypertension ya ye bedi ho komo ye to say diabetes to say akomamu yare to say stroke ye friend no non communicable diseases sa nyarewa ni nyina no sa wo ye nipa tuntumu a unya ne ntem chen obi a oye broni yes na fe no ye health seeking behavior so no enko animu say ye enko hospital say be ma bet na ho na wo say
the whole year na onkonko checking ni pedua no kra sa na esitie because say yare morning to hono nko ade na je say oyo okay but the can say hypertension yare a empempi na mo nto ho ansa na de wakọ enyarewa no bebre wo ho a ebebo wato ho ansa na sabi am wafiri mu anasa wawu but hypertension the yare no the entire friend is silent killer na say emmo nto ho ma hu say bia me wo yare we me wo yare we ansa na yakọ abra ansa na sabi nyakopon age wo kra etimi ekumu prekope mpofiri mu na ekumu nti yese maame wonam ho bibia anya no prekope watwa hwe yensom ye de ne duru hospital a fafu wawu bibia anya no yese maame bibia anya no ye de ne gina sorry dem tonyom prekope watwa hwe ye de ne koduru asori dem hospital no wawu na de ye ya na se ye de akose abayifo se bayie obi na ye no ne na bia wote ba bia nyankopon ehira na nimfie kọ nanim no na onu mum ne de akwa no se onu na ekum nipa na ye refi se hypertension bi e wo ho ama me no kra no na onim na ne blood pressure e kosoro but because morning kai bia no e silent ni ntino wampe ho asam wanka ana prekope e kosoro a ede no eje ne nkwa free ne nsam ntino hypertension de yare a apam monka ye se ba nipa so a ebe ye den se ubehu unless se ukọ hospital na ukọ check wo blood pressure na sa no wan say wo BP e wo soro na de nti a ama enne ye ni abra ye bọ ho dawro no ne se WHO World Health Organization eye kubatan a omo hwe apomuden so e wo wiase nyina no omo de abeto dwa say 2026 hypertension especially Ghana 1 out of 4 adults bia wo hypertension so yi nipa 4 to say they yet here aye 4 yi e kam ya say nipa ba ko mu a or hypertension ni bi nti akoye household name from the ages of 39 adequacy 79 from the ages of 39 adequacy 79 uyi enipa 4 esi ho a emu ba ko e wo hypertension if you be mu no akwakoye say mensa no if you be mu no benya obi o hypertension at least one person nti no ama ehun ahia because nipa ewu as a result of high blood pressure no apama no odin oba yaso ya every single day yenya nipa not less than 20 a omo beba ye be check your blood pressure na e wosoro na de ma na ye hu ne say dodo na so ya omo nnimu obi ho ne BP ne timi ko 200 over 100 na ordinam ho hospital no buy no kra no nye pressure no na buy onim ebia ne honam dodo no ne nsa ye ne titiriti ne nan bi na ye ne titiriti ana say ne ho bi na ye hye but wo be check ne blood pressure no na BP no ba bi ene nam na wo say wo detain nipa no wo genet na ase na afi wo hwe e ma ne blood pressure no e bafo ti BP ya ye kan say wan hwe yi na say wan ko check na wonim se bi wo so na ekosoro bebria da korope no etimeje wo nkwa e de efri wo nsem papa doctor me de me nka say bi a offer adults be say 4 emu ba ko obi meka say obia obi sese ye nuane aye die ana kwan aye fa so ya setena mu a ye mfra ma ye home ene de no ba nna nyarewa no nso ba anka ebi ho ebokoko we say so de wo say amokoko ye be de hu say hypertension no ebi bobo ba ye nso na ya twen ho afiri ho yo apam mame na wasebiem de wo mu ne say hypertension no ye wo emu ahodo mienu didi kan ne ye wo de friend say primary hypertension and essential hypertension ende nkunipa eno ekunipa pa eno kra na doso no primary no yes ofa enipa 95% ede ye primary hypertension to ofa nipa 100 o munyina wo hypertension ni bia nipa 100 si wo munyina wo hypertension emu 95 de no eye primary hypertension yi nti eno na doso pa no na eno so na ehwehwemu kire say ye nima de kode potin ya edeba nemum ye wo niema bi ya wo ya ebetimi ama wanya sa primary hypertension non tem nti ye wo bibi e friend say risk factors na risk factors no so ya chemu mienu ye wo de friend say modifiable risk factors and ye wo non modifiable risk factors ma me chemu tiawa ye can non modifiable risk factors are non modify na je say wontimi ensesa no wontimi enchange no e ade a se wo bia wo sa risk factor ni bia anya de a obetimi asesa no example age infie into the hypertension wo fie ne ko nanim no na wo develop hypertension
because ye man mu de if you ne kɔ nanim no na o responsibilities nso do obi a onyine no obɛhyɛ ase sɛ obɛware sɛdeɛ na wo nko a wote a na wo hwɛ wo ho no wo ware a wafa obi foforo de abɛka ho responsibility na kɔsoro obɛhan dan obɛsiesie mu ansa na wo de nipa na ba betena mu ne nyinaa no yɛ sikasɛm obɛwo obɛhwɛ wo ma school say school fees ano ayɛ hye asam keto apam enti saa ne ma ne nyinaa the pressure enti bɛma na wo so kɔ ano pa sorry fifi ano pa tututu no akodomu sɛ ne obɛnya kakra de abafie anadwo na afi waba oba anadwo no obɛdidi odidi ya na wada ade ya chin ya ntempa na wasa sorry nti kyese ne routine ni nyinaa ye se sorry kwa adwuma na wabafia anadwo na wadidi na wada na wasori akwa adwuma na stress nso a ye de ma no adwuma mu bia stress o de obi ka e bia ne ba school fees kro ntua ye bia konma kra sika kra wontimi mmɔ nti pressure stress ni nyinaa ma blood pressure no ekoso eno ye age no na age no so ye nim se wontimi nsesa no nti wonfie kwa wani mu a wontimi ntwe matri ti eno ye non modifiable ye race a medi kan ho asem race say ye nipa tuntum no ye ethnicity nti wo ye nipa tuntum mu a wonya hypertension yi ntam chen broni wontimi determine say wo pesa wo ye broni ya wo tuntum yes opo ho de opo ho yare foforo o moja mu no wo ye tuntum ha genetically no wo ye nipa tuntum wontimi nsesa no abusua family history enti say ye be wo to abusua bi a pressure no ewo mu se wo maame wo pressure ni bi no de wo se wo papa no wo pressure ni bi ebi wo kra na ne nana na na wo hypertension ni bi ye wo to se abusua ni mu a nso wo betimi anya hypertension ni bi one of the risk factors obi determine abusua kra obeba betom nti no ye wo na ye wo to abusua mu nti no so ye non modifiable ana ye what the friend is modifiable ones to modifiable ne de ye betimi asesa no because ya na ye kofa bre ye ho ti edi kan se ne na wo kan ye didie mu ye number 1 nti se say no ye movie from there's a shift from se ne ye si didi kan no as say ye adopt foreign practices abrochi abrofo nuane no burger ne ade pizza ne shawarma ne loaded fries we de ye go obi adwuma ne mum se nuane na ye di no se no enye chese enye yeduane no enye ye nipadua no se ne Yakopon eboye no no inti no ye nuane an kakane no ne yedi te se bayere ne kontomre du abode no wasonson ho no watwi ne kontomre bi no de momone bi kakra bi no de atwim na pa bi da so na odi kama no na fe no se yasesa no wakofa enuane a chese fast food because ye pentem urbanization aba ye nyina ye free sabi enkurase no aba ekurokese mu ntino adwuma nso anopatututu wo so sorry nti kwan ho na wato aduane no wadi anwanko a enkyene nko a saa aduane no etimi ma blood pressure no ekoso ye physical activity nso enye papa ye exercise nti ye di nuane boni ana ka etimi ye exercise kama ema ye nipaduane ben ne saa nuane boni na ekeye ne mum ye didiri boni no ye nsan so nye exercise to obi wo ha anopo befro car no besi no na adwuma mu osi adwuma mu nso a obefa lift instead of so obefro stairs no obefa lift no de akwa adwuma mu opon a wasafa car kofie okoduru fie nwumre na no e wo se odidi won mpa so no oda na akwaye routine obi won so a o drive nti from efie no wa drive akosi na adwuma mu wasi ekɔ ne office air condition opon wi a wasa betana ne car mu asa akɔ efie okoduru fie a nwumre no wadidi no wada ade akye a wasa to wasa routine so exercise ni ho se say kra no ye parks a nanka ye di agro so recreational centers no say ye di nyina da ne stores as say won hye dem hu parks a ye bobo ankasa e wo ho na parks a ye tumrika e wo ho say aye limited into exercise no ye nye ni nyina no kokofa hypertension yi e de ba smoking is one of the factors. Now smoking no ye kan ya na dodo na o ma dwene akosi say cigarette nko a but say you know nemafo no the youth no shisha na o monnom no a dangerous scratch and cigarette smoking apam shisha no say ye yes say wo twe one draw of shisha wo say akoye say ayi as a huhu obi pipe bi na huhu obi ana o maso jawa ase na o mo twe ekomu so wo twe one a it said ye was smoking 20 sticks of cigarette. Yes, just one puff and that's one draw. No, my na be for sa no. Ano mo nom ne sa no. And as I say, nema phone na nom. It is say na ma hypertension no kra no. From the age of 20 kra no obi anya hypertension. Obebusa no na o smoky dia ya. Enye cigarette ne mum na ye shisha no.
It is a we be a smoky, a utiminya hypertension. Okay. And as a we second hand smoke and swap, and also utiminya. Omo ya hefo no. Second hand, and I just a one on numbi. Nemum obi nomina wujina and chain. Now on any bon como. And now posa walk around what bang be a baby. Almost smoky war. Okay. Not cigarette smoke no. What a cool mo. Also wabe than second hand smoking. And remember me who say more yes second hand smokers no. Almost to me enya hypertension ya can once me. Wow. And chine e die bebre. A yade to me raise blood pressure. So you be a woody in chine bebre. It will be crow ha. Onya we say woody in chine. Yes, be a watam on chine bebre or dear good diane. Nemo when you be why ye dear introduce in chine unknowingly. Ye near the chine can you do. It's a pam fan say. Obi eye body and pesi and abayran pesi. Na wenya ne kontom rebi. Na kontom re no or the china tum. Or the momonia tum. Kobi edan chen obi wo de kako kura sa betwim no wasa de magi kura sa aka ho so wo ye ne stew na no de magi ni nyina no nchene wom momone nchene wom kobi nchene wom kako nchene wom obi kura de sausages and nchene sa wom ka ho na fe no wasa de seasoning ni aka ho cube no de aka ho wo introduce nchene egu aduane mu a emmoa wo nipadua no na afi bayere no so kra na na sabode no no osade nchene apete ho isi jaso no bi mu ha banku wo mo ka banku a nchene a wo de tu banku ne mu enkwan no nchene wom banku no so nya de awo kore o mmene enti wo de nchene se tu banku no mu asa ayede abasa nke no kan se de nchene tu eni kwan sa wo de nchene tu because o say wo daily salt consumption no o exceed no nchene dodo a wo se wodi no da kro no sa wo ye sa na yema nyina nkwan no nchene wom wo sa de nchene gu banku nim na che say o bro daily consumption of salt obi wo ha fufuo kra na omo wa omo timi de nchene eto fufuo nim na che say omo e di nchene sa na yema nyina no timi e ma blood pressure no ekosoro na pam na wo ka say e monka ye nti ye bede ne ye hu say obi wo blood pressure ne bi edipa bi wo ho muti ye yie e bo monka ye kakra bi okay to be ha ne BP kosro pe na ne ti ahyase se pae no na ne ti na pae no mpempi ne ana doctor for a friend of frontal headaches and I say occipital headache nti frontal ne ye ne moma so bo se na ote ti pae no e wo ho okay e different from your typical headache na ye nim no to be o hypertension bia no obete de American yase to bo se ne ti no na edwa no but e wo ne moma so and I say ne ti ko bo se ne ho dwa no pa e different from a normal headache no obi wa bonsa na koma no na ahya ase se ebo no peri bonsa wote ho a wonye hwe kra na bonsa na koma no na ebo den obi wa oda wote se akoma no ebo wona sum na ebo no peri obi kra ho a bonsa o hya atade no ohu se ase akoma no ebo wo so yes pressure na no den dodo obi wa bonsa na ni so ahya ase se ebiri no bonsa o sorry so ugina ho kra na wote ahwe ni nyina no hypertension no na ebo nka ye bade e kan say dodo na no emmo wonka ye bia okay into the wo de be ya wo de be hu say wo BP ko soro ene say wo be ko hospital na wakwa check endpoint homeopathic clinic ye ma wakwanya say bra na be check wo blood pressure from now edi ko si afene wie ye check hypertension obi a wo be bawura endpoint say wo be check ne pressure bia no nya de aye age wuska ye check wo BP na ma for free ne mom se obi pi no wosoro na wo pa akwankyere de a na wakwa ko hu doctor na doctor e de wafa akwankyere mu na afi wakyerɛkyerɛ wo niema a wo bɛyɛ a ɛbɛboa ama wo blood pressure ɛbɛkɔ fam emra a ye wo mu yi ɛyɛ emra a ahokyerɛ ɛwɔ hɔ na emra a ahokyerɛ ɛba nso no ɛde adwendwen ɛnenam adwendwen so ɛkɔfa stress ɛde pressure ɛbɛto nipadua no so na ama wo BP no ɛkɔ soro bebre intimate na hɔ nka sɛ me de me nkɔ hospital da me de me ho dendenden me nyare na hɔ da na wanhwe ya na wo BP no na kakra na efro na ekosoro ebedru bra wani beba ho so no na ebeka wato na ekofa stroke e de aba na ekofa kidney yare e de abrawo na ekofa akomamu yare e de aba besoe wo so hypertension yare no ekum enti se wotie ya no payi a endpoint homeopathic clinic yaba waso ye na ye bebo wonka ye se yare bi wo ho a ye friend pressure ampempi no ya na ye bu ye ni edi guso bra hospital bra endpoint homeopathic clinic na be check your blood pressure bra na be ye check up na ye check your kidney hwe se BP no e affect kidney no ye check se wo pressure no mpo no se stroke yare no ebi timi ayewa na mpo se akoma no kra no pressure no e se akoma no bra na ye nye sa nhwehwemu yi nyina
Endpoint Homeopathic Clinic. And cry how ubenya ye was Spentex Shell signboard. Okay. Spentex Shell signboard. Baby a free baby no for car also pay Spentex car. And I say baby a just baby a free baby out there in your Spentex car. Na catch a driver and say we see what Shell signboard. Or do beba Endpoint Homeopathic Clinic. Apart from that, no so tema Community 22 ko wana so on sabeka Endpoint Homeopathic Clinic. Okay. Ni nyina mu no betimi afre Dr. Adwoa Asare ewo number yi a me de ebeto dwa yi so. Frɛ no na sɛ wo kra de wonhia akwankyerɛ no sesi a na sɛ wonhia mmoa no sesi a kra na wo de fa pen ne paper. Natural number yi to ho sesi a de hia dem no na afi wafrɛ na wagye mmoa no. Number no 0244 86 70 68 0244 86 70 68 0244 86 70 68 na apam we de mamemfa tiawa entwam am say na nipa dodo na omo ba yaso ye no na omo struggle with erection problems you can erection and there is a bema ne bema no intimi nyina na so ye obi wo ha ne de na ewu kojo to ekokora intimi nsore kora obi wo ha ne de na mu ayemre che say oni oba edi agora sabi agoro ne koso na no ne hotimi adwodwo na che say kwensini na ne ho adwodwo ontimi nya adwuma ne nkonkosi omo de omo ha obedan ye na Dr. Adwoa Asare de adwuma ema ye ye research adwuma mu kono ema ye research into homeopathy neurochirurgy a etimi eboa sa yare no na sese no nyame adaroma yetimi de ensase ye bo se yenya eho aduro tatahwepa kane no ne waduro etimi soso ano na sese de yenya aduro a eye tatahwe ma try bi ahwepen me ankasa ma try bi just because ye wi a ye try ewo ye ho na nyensam nyina na ye ka apam ma try awie ma try awie ka me ba ho ma try me apam me ba nyame yadoma me de bi baba wala me de bi baba na onu mu a obedi ho dance because ya na ye pese nipa di ho dance na afoforo nso eba na afi omo use nti obi a oba Endpoint bia na obaye na wo so obema na ho den no ntimi anya adwuma no wo de bra sisia na oba edru na ye de aba your friend instant man okay nti utie ni din na se gina hoje instant se wonum ya na chese na ye adwuma mpa na ye adwuma to obi a wotie ye se mema no se stress no se na make no pressure and diabetes ekum mema no kra omo bema no anya adwuma ebi ma ware egu ebi mo lose respect omo wife anim because of time yes sorry no sorry what is bema de apam so ni nimu no wani mo nyam ne wade no kre so went me am fan wura am ya fru wura sa na just say akofa nsempi na e dia ba enti no instant man ya Endpoint ya dia bai be bi a o kosa problem yi mu bia utu ho na mo na wo ba ye ma obi na wo de kosohwe just some few days e be sesa obi bia e be sesa condition na wo mu no enti number no wo de friend na ginchire mu friend number is see ya fa pen ne paper natural 0244 86 70 68 0244 86 70 68 apam to de me kasa nkwachi me de besi ana nyame ya doma say no ye no msa no pebia no ye bebre tie4 nkyerɛkyerɛ say ya wada ehia pa ye de apomuden nkyerɛkyerɛ no beba se de be ya omo anka omo adwene enni omo apomuden so no say no beba so ye say afi we no ye ma ya apomuden ya ye eno nye priority because apomuden no eni ho a wontimi nya bibia bi mu wo ha o ma bo mutirimu po se afi we o mbeko school obi so obesi dan obi so obetu kwan obi so obeto car obi si na dwuma mu obetre mu ni nyina no sapomuden ni ho a nya dia obetimi yaye ti Endpoint Homeopathic Clinic ye ba mo so ye na fe ye dia apomuden krogen na ye dia bro number no ebiem tiawa 0244 86 70 68 ofra on sabeka na ye dinkom Yamishra Fayanchama Dr. Adwoa Asare ene anopa na bere no nsu nesua ka wose ye dotire mu pa mo yeda se ne ene obre
Endpoint nkyɛn ne yɛkɔɛ no yɛyare o yɛ ho aduro na wɔn nnuro no nso no ɛnyɛ deɛ wokɔ drugstore pharmacy baabi a obenya gye wokɔ hɔ hwan na aba udin bia ofrefi what do we come beto nka agya ne mo ni sani ɛhyehyɛ yɛn ho ni o na me tete mu lenza ka we die divine talent me more tew mo ta me ko nenki amudisha boy oba for Greater Accra Youth Organizer ana honorable na usu akosi usu on the for Greater Accra Women Organizer one boy juma papa edi ama o my Ghana yo dia mi kan nyina se eye dumso yi mo ya nyina dun se bi ekokora o enkoi o mo nyina mo no mo nya juma den ye se konso dia na ye de kare tin be ma NPP aban because o mo ne kra Daniel when many nyina ba ya o mo kaza be di ho adanse wo tamahabo ene bi afa ene bi ayira ene koji ame ade ena o ma tate o fese no e de kare tin be ko NPP nchen ma me nchia na na ke ana Chris Lord o mo ba we ba national organizer we so eba youth organizer national ena Haji Asafia Mohammed yo bye bye me da se eja no de udi bia afrefi Apam Dadaa me jo so amu na ko atin ka da 37 ketin yentim 37 yo apam mamenta o chief no ahefo nyina Dr. Mahmoud Daumia yega hanu kabako na apam malam etanze wajagbawi hospital ho asem na me pete me ame ko ko yenwi mra nyame ya ma me ko me ko no hospital no ye 100% that 2023 the ma contract ye say you be 2025 na pele ye hospital 100% ni see me mayenko na bisa health minister say tenka ye president mama ban and think you see hospital we are 100% and can be that anka absent ko ni ya na anase na kufu ado aban ni ebebo na kufu ado aban abasunti eno di omunye mimi ko mi ko mbareket dia agenda 111 you do 98% up to now aka mulo mtie busa have minister say na kufu ado ade papa na kufu ado aban be na my man say mo de share kodu ade te mo mpese mbaje amana na kufu ado aban ni ma banyam na mo my ba ya a fine address I will plan chief compound to Amunchi, the Munya same or mana mobile motor for money come up for money almost 44 billion Ghana cedis. Mopla Moses said to Yamama, no will be or by Obaya, by Obesi Hospital, or that wire or two cocoa of 400 no, but two would cost 301, no, me by a animal. Most of what I buy a Munya, you know, and then you must see a mama about eno de udin bia ofrefi Apam eben fa benye na hu ti se nyame hu ye mobo eben yenti o medase mama nchia me MP honorable Lipuma Approval honorable MC Agbo of Ga East and Mr. Osman aka the wa nyame nchia mo nyane chief of staff na must ma pa mobo intro sa na afia aban ba yi then actually so the chief company it's intro no don se dodo ka se nanado de esi one ka nanado etika aban sika. There is no way I say, Nanado aye bibia is essential to a man mama. Then you have on to us. What man so I don't know mass can my see. Now I said the new man show who said, Adia, my inflated cost but 11 times. Into Chicago with the mom first can make you into projects near me. Into a ban when the companies cannot make your project. So what one who did drop I mean Chemesh Femo and yes an extra position. And this echo throw position and you never basa, the partner can determine with over 1.7 million. What did you never throw come and a Ghana first show as it I am 38%? What did you clam on the moon? Move radio and throw sana, yes, most is some super name one. Yamapa, you see, who to a dragon? For no cotoya saying, Nanata friends not cotoya saying. Mama told you that man to the lot to receive another time saying, and there you're saying, and then listen, you're saying, Mama, you didn't my grandma for. You can't see a thing, Massa Musumu, open the moon, because I'm not one to me. I could look at when you would that. It would be any see when you see you put your pair. But that's it, and oh, the owner try to hold him be afraid.
So me da se kwa se bi chato e from idiot in Kasasi Center area. Mo into Na me dia uti for na me dia ura bera Brian or national organize it or Gadaga or MPP. Na me dia ura bwache ja ko a wo ba be MPP party ni shi ho. Na what they say nanaki akupia ko kwa ni Japan be bi o bi a me chia no. Na ane keze usoria uti se kwa benyu se hono mono u go be bibia na usoria na u ka enema akawire mbrabefe o de say agenda 111 ewo o de say enya sutumba oko he se de hono mesia ayafa wo ka se forest na edani ehihirimu akadie no u baye na nka no wato because say na de yare hai papa yi a uti hono ma o tetre anopai enda mintie ya mefa hono pe na me ko ma wa ko cheki tenda mutu metwaso na usori anu abegi na abapapa ba ene investment akofo arena what say assembly so for no kati no hankata no so they say investment akofo mi wa nyema bo na ekoso nyema kwa na ekoso chiki what they say Santa Maria last of Eba and Deku akuwa